Sorka Jylla kalarai benyekren bat Sorkar Pdeng makan plie no ya Jylla na jingtyrwa kam jong katto katne kyndon pynheh ya liengsuin khnang bakan plie lynti ha jingpynheh ya liengsuin Shillong Airport ha umroi ya kani la pentip do Symbud Myntri Rangbah abakmi ya tanat transport ba Sniawbhalang Dhar ha Jjurip ya Shillong Airport ha thied. Ula pentip ru baka Kynhun Myntri Jylla kan sa shong jingialang ha Balang banwan ban jingmynjur ya jingtyrwa ban thied shuh ya jaka sa acre na bynta project ban pynheh ya khnang ba liengsuin phah kinla banwan hier ha liengsuin Jylla. Hakani sngi Myntri ula lumru ya jingialang bat he officer na tanat Civil Aviation Ministry bat Airport Authority of India. Kibidon lang kintup yu Chief Secretary, Commissioner and Secretary katanat Transport, bat he officer katanat banyisulok halor kilat kilinti ban la pynheh no yakani ha umroi. Ngina government ngila ang serious baba kuno ban expect ngila. Daman soal ng report ng phah ada no fiscal. Dan mentang kumulong mutala yok benga second report naga airport authority of India hi. Ka possibilities kadon. Tambadon katto pa ni pati hab ikan ng Sorkar Jylla ng Balang civil engineering ministry. Namara kat pun drawing kat plan kila layout apa ni kat pun begini sampai kita kalau dimakan no possibility ban expanding airport andai don kat tu pak ni pati guidelines sebab ya keren berbagai union government kena bikin exam kat tu pak ni kena bikin proceed ahead dengan expansion maka expansion kat pun survey boleh mentan bila pergi airport kadon gala ban expand seni galian plus tu hab acquire pun kan riwakar ban extra additional land but driwa karga parking bay to the airport kata itu company dia kata in next day after tomorrow will be having a cabinet you will get clear fast in the cabinet we will move ahead with the government of India. Habakili Symbud Myntri Rangbah ulo ong balada ka Sorkar India kampelat yengi na kini kyndon ka jinglut kende ka babun phah ya Jylla hindi lada ka pelat Jylla kan laban pynheh ya tang hapo ke kindet snem nadu mentah. Ubah Sniawbhalang pentibru baka Sorkar kadan kam thied jaka sa acre na bynta ban pynheh ek project ha ka bakhanriu eka kan long ni bynta jaka jingsngan but hinriu eka ban penlong kum ki jaka penyeng ye liengsuin phah.